Omureberezi Sheldon Mwesgwa yagambe ebi omurutaya yorwe ahabusaba Deacon wa Kanywamizi omurukabuyandi Isingiro West obyaba nasibira boko arukwirira kumuremera umuyoboreberezi. Abana befuza batakwebasa ushango mwabure niwe yabanza yo mwana we. Saba Deacon niwe yabanza yo mwana we. Ebyo nibyo byabire bikingire programu Bishop na wata mu mwana we. Mwachetegereza hati osisira bari yabatakwebasa ibyo nibyo bisisira Uganda corruption emukura kandi byo biretire n'ebitongore byarema koraje. Oguyashaba bona bayikirize Yesu Kristo nkomujunu wabo okuzanzaza injiri okureta abantu benshi omukujunwa obusas no kushoberwa abantu koroni bamanya Yesu bakabire nibahirwa shango umuntu atine plan yona mugende muhindura abantu abeji mukamasimu aba babase kuhinduka bakarugayo bakakira Yesu bakajuna bakatambirwa bakakizwa awugu kamari no mwana wawugu. Omurutaya yorwe yahamya abantu 35 ariko batahe mukono kamari no mwana wawugu kamari no mwana wawugu ayizire kuturaga Kanywamizi ko burisi amaragane gakora ki konka rukunde gumankayi gana bishemwe turure konka rukunde gumumunda. Omugandi omureberezi w'obureberezi bwa Kinchizi omuri Kanungu Dan Zoreka yahamya barisa basya kandi yabashaba ko benjingo ze kanisa kurabira mu njiri y'amazima no kubabetsigwa. Itwa mureberezi wa Kinchizi amushobozi utwahinduranga turamusya y'utukuru mu Kristo Reverend Richard Mwebaze tasoro Cathedral Kasabudi wa Dina Leona kandi tukiza kore biboyona ebishorwa kuseba Deacon omumakanisa gona agari omukoro gwa Bahal St Peter's Cathedral omuri Kanungu District. Bishop Hona yijura Reverend Richard Tumwebaze obirarisaba Deacon wa St Andrew Church of Uganda Chihi ya mtwara habureberezi bwa Kinchizo omudinare ya Nyakatare Nkasabdin. Umwizira lya tatitwe n'emwana n'ebyamuyokwera Reverend Richard Tumwebaze nyowe umureberezi bwa Kinchizi kandi kati wa St Peter's Cathedral ilizoba ni kuachia Kasabudi wa St Peter's Cathedral ukirize gukora umurimo wawe no bwese kwa niyambamya kundi kwija kurinda iragiro y'ubureberezi bwa Kinchizi kandi kundi kwija kuhereza kundi kwija kurebera ibyomeko n'ibindi bintu by'umudinare kuko ndi kubasa gasha kwa Ruth Nwamanya na Hweza Wilfred.